جوان ما ين روجاوای کردستان کو دست پیشخری لهر چهار پرچه کردستان و لأوروبا و لهر داری بلا کرن کو او دست پیشخری جبو یک کریچیا گلی کرده گاوه که مزنه گاوه که پیروزه گاوه که باشه گاوه که میجویه جبرویه که از بهیوی ما اف گاوه کو هدیه آماده کرن نکوه بلیسکا پارتیا آلین سیاسی یه ناکوبدار هر تشتکی باش genç libere mixabin di encamê da ji destgînca tê girtin wek çawa li destpêka Şuraşa Sûriye bi taybet aliyê Kurdî ciwanên me ên Kurd dest pê kirin mixabin ciwanên me ji ber atifî dilsûzî zêdetir bêgû bi meşk û bi ramanên têgiştî bişopîne her wiha werbêj bike her wiha rewşê bi navarokê wê da bi awayekî cewherî şîrove bike nikarî ji ber wê yekê jî aliyên siyasî destxistin nav û bi taybet yên hinek partiyên ku di enekesê da ciyê xwe girtibûn ew partiya jî heta roca îro di hundir enekesê da desthilatin enekesê ji sênze partiyan ma du partî Partiya Yekîtiya Kurd a Birêz Berû her wiha Partiya Demokrata Kurdistan Daş Sûriye yê Birêz Seûd Melle ew rastîk e ji ber wê yekê jî yani em nabêjin milletê me yên girêdayî enekesê bi taybet êgû niha bi du partiyan tê naskirin ew du partî milletê xwe jî baş in welatbarê ze Kurd e pak in disûzin mixabin hinek ji serkirdeyên wan ji dilsûziya wan dûrin ji parastina wan dûrin parastinên berjwendiyê xwe pêş hemû tiştî dikin her wiha naxwazin gelê Kurd wekû tê xwestin mafê xwe bi dest bîne dibêjin gotinên mezin dikin lê hema demê ku aliyên siyasî din yên li ser zevî kar di xebat dikin tekoşî dikin xwînê direjînin parastinê dikin wê gavê ku ew behsê dikin ew bi gotina behs dikin demê bi pratîk da pêk tê mixabin ew napejirînin ji ber wê yekê jî ez bihêvî me destpêşxeriya Rojavayê Kurdistanê ciwanên me xwe vîna xwe radestî wan nekin mixabin ez dibînim ez dixwînim ez godar dikim biriya rojdama biriya malpera biriya internetê ez dibînim li Qamişlo partiyên din destê xwe xistin nav li Hewlêrê partiyên din destê xwe xistin nav lê belkim partiye hinek partiye hene destê xwe tê xin nav jî ez hiç bawer nakim tiştekî ji wan çêbê xerapî wekû hevbendiya niştimanî a Kurd li Sûriye dilî min ji wan re saz e bi tu carî ew na wê nerêkiyê nekin lê mixabin aliyê Partiya Demokratîk Kurdistan Daş Sûriye her wiha Partiya Yekîtî Kurd Sûriye evana her du dibin bandora derva dane bandora derva berê li Herêma Kurdistan bû Partiya Demokratîk Kurdistan alîkariya wan dikir mixabin piştî ku çûn Ankarê İstanbulê bûn endamê Îtîlafa Sûrî a opozisyona dîktatör û faşîst û terorîst ew niha ew jî hêdî hêdî êgû li wir nûnerên wan xwe vîna xwe radestî wan kirin ji ber xatirê kursî û ji ber xatirî hinek
برجواندین تسک ین کسایتی ین جبو وانو مالباتا وان دو يعني كس نها دات كبر ميدانه پر دجيتيا دوزا كردي دكن لرجاواي كردستانه كارم بيجم ناوي ويجي ون زانن يعني عبد الحكيم بشار كرن جيجري سروكي ائتلاف جبوك وبكار بزيادة تر شر كردا بك شر رجاواي كردستانه بينغابا بك وهروا لقل آليدن فؤاد عليكو كأوجي آلية يكتي كده و آلی که دیجی بناوی سر بخوا عبدالباسط سیدایا اف سیکس نها بکارتن جا آلیه ائتلاف اخوان المسلمین و ائتلاف آگو بناوی اپوزیسیون تروریست کو لگل تروریستا داونستاندن خواهنه بشگری تروریستا دکن بونو منه اشکره دبیجن احرار الشام دبیجن جبهة النصر ابانا يمنه كواتا جبهة النصر جدبي از القاعدة ما يعني القاعدة تمشكن يعني ايرو باشا انا كسي تشوا قبول لك القاعدة ربد بالسيني غيري وي باشا انا كسي دبيجي بيشمرجة يمنن بيشمرجة بناب روجاوي كردستاني اي باشا بيشمرجة يه انا كسينا باشا انا كسي دي ائتلاف ده وسروكن انا كسي يكون هريد الصلاة فؤاد عليكو وحكيم بشار أبانا بأشكره عندنا ائتلاف إيجورن جبر وجه أبيش مرقا ده بند السيباندانه يعني سبدا أبيش مرقا وقت شوا أوانا نها ائتلاف ده دوستن وبباندورن سبدا يعني أبيش مرقا جي ده بند دوست أنيا جبهة النصر ده بند يك ائتلاف إيه لشكري يعني دمجو تمام بأقل لا عاجز نبن بلا از بتو تایبت جبو جوان ما اینکو دخوازن هزن پیشمرگه و هزن یپگه ببن یک اقل عسکری بفکرن ده استراتیجی دا نابه چما فکر و رمانن ین انا کسی نها جدایی برینه نها گوری ائتلافینه ائتلاف يرو جبهة النصر وبشك جوان داعش بشجري داعش دكن وبشك جوان جبهة النصر لقال أحرار الشام يعني أفاناج هموج آلية أمريكا وغير أمريكا يعني تروریستی سریع دکن چی يعني شوا پیشمرگه می به قهرمانتی تناس کردن پیشمرگه می به ناو پیشمرگه کردی و کردستانی لسر ریباز کرد و کردستان شوا هر لقال تروریست بب انیق و بشرا امی ببیجن ده والله گره که ام هزا عسکری بکریک یا برای من حوال من جوان ما جابه و ماجدکم هنه کراستی هنه يعني إيرو يعني أو نابي تشتي وند بيجن باشا بيشمرقة وهاي يبقى بن يك باشا أجيب ورا ما هروها أنا كسي و هبنديا اجتماعي كردو هروها تفدم ببن يك باشا هروها پارتیان چپ لگر وان ببین یک باشه یعنی هیزن ما همو بن یک باشه بخوده کس نابجه ام دیجوینه یکو به ام دیجوینه ام همو امیل دیجوان بن لمخابن حوالين ما برادرين ما جوانين ما جابين ما يعني ائتلاف ابانا ده ائتلاف ده حتى ابانا جه ائتلاف در نکبن وی گوتنت وندکن والانا اف بريارا ودوي والايا اف کار وندکن والايا يعني کار پیروزه مگود دست بکه داجی اما جبر حتی ابانا در نکبن جه ائتلافه او کار والايا باشه بکن دسته وساق به اجیب ورمه و هر کس ورات بارز وربه اما انجام اینه چما نه اون ایرو در کده اون دبیجن یکی تیا نتوی یا عالی کدین دا حاکم بشار بشکریا ائتلاف دیگه ائتلاف ایرو ودید دبیجن لا لتقسيم سوريا لا للفيدرالية ولا محل لها من الإعراب الفيدرالية يعني تماشاكن يعني إهانة مدكن إهانة بكردكن يعني اندامي سروكي وان سروكي شانده وان اسعد الشعبي شو قلت؟ قلت كرد نمروفن اي باشا يجو بمر بيجن نمروفن آليدن كامل عطاء دبيجي افان اوجي ائتلافن دبيجي اف كرد دبيجو ام كيماوي بكن
ام پاک بکن تعقیم بکن یعنی وکو صدام حسین چکر او شی دبی ام وابکن با کوری سوریه او ود بیجن ادی باشه براین من بری هموتشتی بری اون بیجن بلا پیشمرگه و یپگه بن یک هلا بفكرن پیشمرگه دست کی دانم هلا بفكرن پیشمرگه دست ائتلاف دانم جبرگو انا كسنه انا كسي ائتلافيه ائتلافيه اخوانا اخوان قبول ناكن ما في خو بجريد لمن جاني من يعني افو اقل هكي بفكرن مرا عاجز نبي اجبو برادر مي انا كسي او نه دلسوز او نه باك او نه كل دلسوز از جابه وان واجدكم اجبو واجد بيجم وشي يعني انا كسي ايرو ده ائتلاف ده ائتلاف ما بيجم سياسات دكن ما بيجي نزا اوبوزيشن چه اوبوزيشن اجترا بيجي تنمروفي ونهات الجمع بافكي بشار اسد وداود كاغز كيكر جبوك ون ببن مروف افو نعم جبو يجي از بهيبي ما ون في غافي بافيجن ون بردوام كن بلم لقل انا كسي بدن نبن هرن بتهيبت او دو كسي جو ده صلادار يجو انا كسي كرنا دسيخو انا كسي جي دو بارتينا پارتی دن هانی نافخا چکرن پرچکرن یعنی بونمونه پارتیا برز آب شیخ آلی سرکتیا و دکر آیا کیتی پرچکرن که کمیران حج عبدو برکاوی پرچکرن هانیم پشتیوی حال گرباس نبود ایک کمیرانجی پرچکرن ناک و پارتیو بیو سه پارتی یعنی پارتی دناب انا کسی دا ای گوته ناسکرن کی نمون خوزنن دو پارتی نه وقت مگود پارتی دموکراتی کردستان شخطة يعني داش سوريا وبارتي وياكتي كنت سوريا يعني افان يعني هم باور راسي دانكن يعني يجبر وياك يجي ازبيجم كوفي وباشا امجي دستكن اما دسبيكي ونه فشاري لسر انا كسبت هيبت او دكستان يعني يا ونه ودكستان هرن ببينن جرا بيجن شنور كدينن ونهانات كن هانا كن امي وتشهير بكن امي لديجي وابسكرن امي خباطي خا لديجي وبرد بكن حطاني وندس في كوري برددن وندس اطرافي برددن تي نوي وقت شويه بكا يا شردك يا بجا شردك بهيده كاري دبلوماسي دك بهيده دش هيئات الشق برد ابراهيم بلكم احتمال بارتيا ديمقراطا كرد سوري او برشيخ او باقي بلكم تيدو ما بي او جي اس دوي باوري دما يعني دكوري ده دقيقة كده خباش بكشيني يجبر ويا كي از بهيبي ما ون بياما من اساس بجرين سر شروفا بكن يعني از بيجم او داخاجا و یک ريزيا سياسي آقل كرد آرين سياسي كرد باشه لي دميقو انا كسي بكشي جوي وري قامشتو كوباني عفني روني لقال فدرالية حكومتها فدرال رجاوای کردستان به یک آدن دکارن نبنی یکشی دکارن ببن اپوزیسیون جی نمشکلیه بس نمو ناو ائتلاف دابن اوا ایدن جبو فدرالیه اون بپارزن یکیتی خورد پیوسته جبو هزا عسکری هبش و خوشی هزا عسکری هبش به رنگی نابه سروکن و این باندور دناف اخوانا دبن ائتلاف هبنديا اخوانا بن و اخوان جي وندزانه سرپرشتيا جبهه النصر و احرار الشام دكن و دبن راجي لقال داعشن اجبر وياكي دبيقو ابنا باكشن ورن آلية ريزن كردي انجا ابدا خوزي و لسر شروبه بيكرن كاري و خواتي و بيكرن ليهما جبلي وي يعني هم تبي بيج بلا فلان كاس بلا وان كوم كي بلا هردو اولي كوم كي هردو اولي نينا جبركو ايرو تاني انا كاسي وتفدم نينا رجاوه كسانه بلا هم راسي دنكن ايرو چارچوه کی دن بناوه چپان هيا 4-5 حزبن چارچوه کی دن بناوه هبندیان اجتماعی آکرد سوری هيا و پارتین هری مزن تیدانه پارتیا یکیتیا کرد دموکرات برز شیخ آلی که سرپرشید که تیدایه پارتیا دموکراتا کرد سوریه الپارتی هری گرینگ آهاری دماس نمر برزانی دا که نصر الدین ابراهیم و حاضره هوجی تدایه یعنی ایرو پارتین گرینگ پارتین مزن ایرو هنه ام نبیجی بس اما انا کسی دو پارتی تدانه
يعني ام وا عقلي خو ام تشكن يعني انا كسي ام بكن بشكا ما زلنا انا كسي دو بارتينا يعني جبر وياك ام بيجن يعني ريجي ما جملته وين رهيا جدوسي وين رهيا حتى هناك سكردانا از دويت دويت از بينم كاك اسماعيل حمي كاك حسن صالح كاك عبد الباقي يوسف كاك سعدي ملا افانا هلوستن وان هوتنا جوهرتن هلوستن وان برب يكتيا نتويدشن يكتيا نشماني رجابي كوساندشن از دوی باوری ما کسد هانا انسان و بکار بمورا خبات بکه بکار بمورا کار بکه جهد کرن گدار دکن جبر گوب خو لسر عردنا يعني از بيشم حتى هندر بارتي ديمقراطي كردستان داش يعني الور هنا يقول لسر عرده تكون بيجم يعني بمورا كار وركرن لوانه دروا کار بانه نتکرن وانه گل استلافینا نو ائتلافین استانبولنا دنیا خرابن وکو دکتور سربست نبی دبیجه خو ناکشینن جه ائتلافی دنیا جی خرابه خو ناکشین جه ائتلافی چما و گدنات کی کسی کی وکو برز دکتور سربست به باور بیاجوان چما گلو و ام گرکی ام بفکرین یعنی کسی کی وکو دکتور سربست کسی کی نورمال نینه دکتور سربست حتی داویه سربسته دمیش که خدا دو عقلی خدا دو کتنه خدا دکتر سربست فعلا سربسته یعنی براسیش سربسته جبرویه که یعنی انسان دو بگو هم گداری یعنی در دوری خواهشی بکن نه بس هم کتنه خواه از نا بیجم جی کتنه من هموش خورا بکن کار و پراتیک از بیجم گدار بکن من ایدن بو بکاربن شروع بکن راستیا جه درخینن جبرویه که صلاف رجوارا از دیسال پنگاوا و پیروز دکم دست پیشخاری جوان کرد یه روجاوه کردستانه پنگاوا که میجویه دیروکیه جه سپاسیه جه دلخوشیه از و صلاف دکم و هین هر هبن و از بهیوی ما برادران ما انا کسی این سرکرده این گونه دی ائتلافی دا اوان بفکرن رامان خواب کار بینن جبو یکتیانت ویجبو بانگوازی گنجن ما جوانن ما روز باندکن لکنالان لرادیوان لجریدان یعنی از بیجم باوری ما هيا لبري وان بيجن فلانتش تبيكو ام هنك و راستيان بير نكن ائتلاف تجاري جمرا راستيان ما قبولناكه ائتلاف وديت يعني ايرو ينبو يك نشان بو مال هر دري ما قد يكتيا كرد وانا چه قد قلنا جبو فدراليه نا جبو پرچبونا سوريه يعني اگر يعني نزانم يعني از بيجم او کسی می ده ائتلاف ده چاو سکنیه چاو خوگرتن جبرگو او داخواز وان جیانه وقت داد کتن فدرالی بیو ای باشه فدرالی لاقی تنو بینن و مروفتیج لاقی تنو بینن نهاجی هنگ داد که بند بیجن وکو کمال لبوانی او جی کسی که وانی مازم بیو ده بیجه صلاح الدین سلجوقی بیو و نکرد بیو یعنی کرد نتش بیو سبدا و گلکو لی از بهیوی ما اگر وانه ما گفت نکشن جه ائتلافه خواسته وانجی بکه سلجوقی دوی واتهه دا یعنی دوی واتهه دا چما چون که دبیجن کرده شریف مرانه یعنی اشته صلاح الدین آلیکاری وان کرد اوجی نا کرن سلجوقی جبو دل ترکا خوش بکن کرن ترک از دوی باورید احتمال که فؤاد علیکو و حکیم بشار بردوام کن وارو ایوان جبیج اوجی سلجوقی ترکن اوجی ترکن ادوی باورید ما چما او دبیجن کرد قربتن کرد نمروفن جبرو یکی کسی گود دلی وان خواسته که وان دادن پیش کسی ما في وان وكو نهار شو دبيجن بيده كردستانية يعني ميشيل كيلو سركردي نظني وانا دبيجي بيده كردستانية اما انا كسي وطنية سورية يعني سورية يعني رندن باشن اما بيده كردستانينا جدو خازن پرچبونه دو خازن تماشاك يعني ميشيل كيلو دولي که درست بيجي يعني وكو او يكتيا سوري دي باريزن و سوريا دي باريزن انا كسي عرب خونه خوزن يعني پياده نابجي از جدا خازم از پرچبونه دي خازم اما پياده به پراتيكي دكي به كرداري دكي پياده ليلي ناكا
نو بجوام واكر واكر جوابكم نا بكردار كي ودي تشلكي جد دينانا وقت به سيطرة بندا بن يقول بارسنه حتى رجوعي رو ريبابريو خو سر هر وها فدرال هر وها بشرا وتشتدن حتى انا يقول تشتد دلي مدى خونه مدى زور سپاس جوارا ون ببینن بخیر و خوشیدو